Ciseni balaya kando bat ka Al Hilal. La thau pertehi ka kanon Ronaldo kata ka Al Nassr. Pediang singba ya pi kipara lok. Kipara jor ki bujusung tenat. Ban page ki video hakane ka channel. Ka jengker pa depi lada pempan de ban subscribe. Singba se ban subscribe yakane ka channel. Ha bale kando hi bat karat ba jong Saudi Pro League. Ka kanon Ronaldo kata ka Al Nassr. Bon seni ka cara makamat jongka. Haba pa shi kajingila kai final. Haka Saudi Super Cup. Hapa deka kanun jong Ronaldo kata ka Al Nassr. Bersyaik kanun jong Neymar kata ka Al Hilal. Wala o Cristiano Ronaldo ulalam kamat ya ka Al Nassr. Haka minit ka basa pusaw. Penban haba kut hi kajingila kai. Penjam kenap ka Al Hilal ya ka Al Nassr. Haka ne kajingila kai. Haba pa shi kane kajingila kai. Dei ka Al Nassr kabayo shwaban perki ya kajar. Haka minit ke besar futsal lengba u Cristiano Ronaldo bat ha bakut kecing nak kai ka Al Nassr kala tami ka Al Hilal de Chico lanon kumta ha bapeteng ye kecing nak kai haka kala ka baar kane ka kol jang u Cristiano Ronaldo kamla ban chan slam dai haka minit ke besar fusan ka Al Hilal kala yo ban pen pai ye kane ka kol lengba u Savik bat dai haka minit ke ban reply ka Al Hilal kala tam shikamat lengba ka kol ka bala tab da Mitrovic Pantang 100 minit hadin juga ne kakol. Kata haka minit ke bahan revo kendai. Sejisen Mitrovic. Uli abiang bantet kakol. Ne ke banta ke Al Hilal. Badai haka minit ke bahan nyofuar. Sejisen ke Al Hilal. Kalayo abiang panperki ikajar. Lengba Malcolm. Kabalapan jam kenap sendon. Ia ke Al Nassr haka ne ke jingelakai. Namar haduk bandakut ke jingelakai. Ke Al Nassr. Kamla syuban pai. Ia kini kikol jong ke Al Hilal. Kumta ke Al Hilal. Kala la ban pelim keput ya ke Al Nassr. Haka ne ke jingla kai hado da saw la ke wekol. Bat lengba ke ne ke nam job. Ka Al Hilal kala yora asendon. Ia ke Saudi Super Cup. Ne ke benta jong une usnam. Kuble shibon ya pi kipara lok. Kipara jor ke bejusung tenan. Ban page ki video haka ne ke channel. Ngin skendo pat haka we ke video kuble shibon pun.